tuna kan omna hi PHE department Longtlai Ocean Division Officer District Laboratory ania he laboratory a hianin tui thiang lim le thiang lim lote an en fia thina Longtlai district hi alian biawa khuwa po atama ai kan han lu chila ela hianin thok tu te an lo oma an ni nen tang hianin helai mun na tang kai dan te le thok tu te din mun te le kan han riat tur tlang pui te riat kan han tum don ani le lo me coming to HCL liana nia tuna hian laboratory hian technical manager in ko meka tun din huna hian district water testing laboratory Longtlai hian thok tu pali kan meka senior chemist Dr. Lal Singh Pui min thut chila chon NLBL staff piki pathum kan omta a ke hi technical manager angin ko oma ka thiante zaidama alal zaidama hi deputy technical manager ina oma merbi HLR MCM hi deputy quality manager angin omta a tun din huna hian pali thok tu te kan oma ne chuan tui test poimo na han soita ila tun din hunan PHG hian tui pam khol pahni kan neya karena pam theile diesel pam thei kan nei ta a tun din hunan van doi thlak tak mai diesel kan pam na khol hi chetlat mai ani tuna hian karen chaw pam na kan nei ta a kan khol hi lo chepal ta se mi pui tam takin kan ti tur ma sabar ne karin chu tui khur le hen pam te nin ka ria chu kan tui khur tlan chu athiang hlim nge thiang hlim lo in tla kan ni le ni lo ti kha kan riat dan kong khat chaw ama chu laboratory test mangin ani chu wang mi puiten laboratory hlutia ria in Longtlai district chunga district water testing laboratory Longtlai in kan en pol mai pi alama tui khurte ground water emo tui sum dona na lo mang Longtlai kho chunga po an omti kan sia chung te po chuan heng laboratory attend test na chang te ro thin se ti kha kan han soi du bok ani chuan kan record ta tuna lan danin Longtlai district chunga hian WSS kan ti water supply scheme te tui khur school angan wadi le thingtlanga JJM mission manga in tina connection apek zong source kan nei kan record a hian sanga zaruk le pani kan neya chung kan en kol ponami jurisdiction ponami te chu lo test ter du ta ang se an test manan choi vero angai thungani physical chemical te bacteria te khang song kha kan test theya mi piten laboratory hlutia kan hriat le zol theinan khang kha kan han soi lang ni se thome Longtlai kho pui kan lo changkang ve zela Longtlai kho chunga tui in tur packaging tia khol ne nai choprup te po kan omta a amai ro chu heng hian lab test apal tlang angai thungani engtia tamnge an siam chwa voi khatan siam chwa kan hriat puilawa chung te mil chuan dets tinakha lab test an pal tlang nge ro chu angai thungani ani lo chuan bacteria contamination te tamtak fel hlel om ve the wangin heng packaging ti tu te po hian a thei ram chuan lab test lo pal tlang tir thin se ti kha kan han soi du boka chuan atop pharna na kan han soi du chu district water testing laboratory Longtlai hi international level ni turin tuna hian NLBL accreditation mu tumin kan be meka tuna hian application te kan fill up zo to a ke mani lama chon kan in pe fel to a heng kan khol te po hi calibrate vek te po an ni to a chung chen huwa chuan kan application an pomani chuan assessor te ron kalin assessor ten in pom chuan accreditation kan mu to dona accreditation kan mu to huwa chuan henga kan test zong hi international level ani to dona kan findings shrim ho hi khovelin apum to dona thiang hlim lo kan ti visible range sa om lo zong kha kan lo reve thei to dona ni ole tuna khol kan en me ka hi incubator ania bacteria kha kan test thei kan ti to kha tuna kan omek na hi physical chemical room ania elama hian bacteria room kan ne na kan en le tura ngai taila
bacteria kan test reng kha 37 degrees Celsius a hian kan set sa a ti hian na khol a hi chuan a khol a hi kan han on anga ti khan tun ma chuan test tube phanga test ani chin lai khan dar kar som hi pali chung te result up thin ngai ta a long plai hi current hi kan nei thamu mal lo lu tuk ta dar kar som hi pali temperature pa ngai renga up angai thin awang khan false result te kan lo nei pha thin ta a chung chu a solve na tur khol thatak kan nei ta a tuna chon dar kar som pariat chung lekin bacteria result te pau kha kan han nei thei to bok ka ni ole tuna hen bacteriological room kan om meka tuna hen kan tho pui merabi HLRM semin deputy quality manager ani ama hian tuna hen bacteria sample an ron dalu te a test meka tuna kan hu mek bom lian pui hi laminar airflow kan tia bacteria kan test reng kha open ati kha afu wak lo ta chu wangin eng laminar airflow hnoya a tho deuh kher hi afu na a oma chuan kan test reng hi marking uluk takati vekania achan chu heng kan test te hi dar kar som pariat chunga result kan chiar kan ri tangaya wangin adar zat te ani tele a source a sample minga te kan lo chin chia zel bok ta a chuan heta kan hmu me ka hi bacteria test na kan man colilat 18 kan ti ta a ei hi bacteria cho all some zone bacteria cho tila achiang ome heng bacteria cho tuya kan zuk dalu akha bacteria x na wang khan ne heta kan result nei ang hian a eng lo thei ta a silar kan ti mang hian khol hian min sil sak don ta mixing ko ta khoi zuk sil kha om to lo ta e hian tam takin contamination om tura kha min pui bok ta a kan sila kha ti hian incubator a hian kan upto na dakar som pariat chungin ti khan result kan chiar thei don ta ani ole ti khan incubator a dakar som pariat kan lo uptak nu khan kan la chok ta a result pani te hi lo compare ta ila elaya a eng ho hi a positive ho khan ni ta a om je chu bacteria om ti na ni ta a inatan atlak lo ani chuan heta kan mu ve thunga hi dakar som pariat kan upto nu tho kan result kha lo ni ta a hetia alandana chuan a film ta vek maya a om je chuan heta hian bacteria absent a thiang rim ti na ni a district water testing laboratory a hian parameter sang total alkalinity total hardness total chloride turbidity kan ti tuinut le film dan en na te pH kan ti te TDS kan ti te color taste le odor te chi sang kan test thaya tuna kan hmu mek ang hian hei hi turbidity tuinut le film dan en na khol mol mang le fel 5 mmc ni a ole tuna result kan hmu ang hian tuna tui kan test zo chia ta ka kha pH in tuism tap water tang kan la kan test ani a result alan dan hian 0.77 ani a athiang him hle ti he khol hian min ko hmu ani